ว่าไม่ใช่สุคริสต์ดวงนะนิ่มก็ไม่ถูกดีเพราะว่าไม่ใช่สุคริสต์ของลุนไทยท่านรู้ไหมนายก็เป็นคนกระกันขัดสุดกระทำกระปังสนับสนุนก็ไม่กันขัดเลยเราซีมิเทียก็ส่วนตัวคนเลยนะเราไม่ได้แต่นิ่มคนเลยนะคุดำมาดัลลงไอ้นักบวชนักพูดเป็นมาใส่นักนิวเรลินเป็นมาใส่ที่ได้เลี้ยเราละว่าไม่ใช่สุคริสต์ที่ไหนบวงละนะจูดาสเป็นมาพูดละนะส่วนตัวก็ไม่อาการที่ปากไม่สิ่งบางอย่างจูดาสสเกรียตรงนั้นลุงนิ่งเขานายนะก็ไม่ได้บวงก็พูดก็ไม่จูดาสตรงคิสKarang sima, minama, betrayal, mitu memang rok simi memang takut dia. Ane orang bawa dengan buang Yesus Kristus, buang nak takut mehek kalam kanai kita kanai. Pasti mereka kalau nak kau nak buang Yesus dan nak buang nak pun nak bawa dengan kau. Mitu kaya apa yang dia sana bawa itu mitu kaya bawa mana. Kuwa Yesus kai pam, kumai rena kuwa pam na kami kui kai pam zut lo kasam form rena kuwa Yesus kai kai na zut di mo rena kai khut dala khiu dala kuwa Yesus kai na kaput boy na kapudan mundu thau na kai mi te kuwa Yesus kai bullo bam mi pergi, ini fatwa. Biasanya people ngomong Yesus Kristus juga sering Ravi nana, buang greetings di nak kaput kami kan. Kami juga sering buang nak kaput kita Yesus dengan kata ayat kata jadi di kai kan itu, lah kan dia buang kaput boleh ke kalau mana itu kami sudah bikin kau, kamai Yesus kaput kami signal kan, ayat kaput memang saya tidak milih kita. Buang mata tak nasi. Orang tolak yang itu batu kami patut dengan nipu apa itu itu. Do not be deceived. God cannot be mocked. Kalau kita sebab pembatu bang kosanai itu dalam ni, namu main kau dia, namu buat tadi tu tay. Kalau orang tolak yang itu sahabat, namu orang tak malah silu magai. Orang tak namu baik, kampai asyik magai. Double life no magai to me sudah strong tiap kerana berbuat ini. Uang merah pun dah kepak tu siam dia pun datang. Uang merah pun dah kepak tu tuan pun nak tu. Uang Yesus Kristus lum menjadi lum dia kepak tu sen dia pun naik tu ni. Kalau contoh Judas tu menjadi lum ni pun nak bawa ni hai. Uang merah pun ni. Kau ni misalnya korena anu dia nak rai ni Korintian tu serok musuh kerana dia pakai dengan itu ina ni hilau ni kau punik Yesus dah sian memang masai dai siang lo mengenai hilau naik mereka patut kau. 1 Corinthians chapter 16 verse 22 ko hilau mengenai ni ayat 40 ni. If anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Kau punik buat mai Yesus Kristus dah sian lo memang masai. Siang lo memang saya kekau di siang naik yang tu nak hilau itu nak yang kei, itu mak. Saya kau buat apa macam ni kau? Asal kelihatan, ane buat mesti sudah siang ni, sana bawa itu. Ane tu rumit berempat itu nak siang ni. Kapai ni buat mesti sudah kai bang nak buat mesti sudah siang ni. Kau pun memang kau ni, sudah sekali nak buat mesti Kristus ada jual tu kan gasoline pikuat kau. Bapa pegang Yesus biar kau kapur berang kapur kisah. Ami orang sian kau Yesus bersian itu orang. Saya ni kakak pegang itu. Wah mirau orang sian itu bersama dengan luai orang ni. Kau tu bisa berdoa untuk latihan kau ni atas sian di masa itu mereka. Kalau kau pun bersian ni, kadu kau pun bersian ni, kasun kau pun bersian ni, kapum tan kapum dengan sian ni itu orang. Wang Yesus dah sian ni hai, puntang kajao dah sian ni. Wang Yesus dah sian ni hai, luming kudak luming kajao dah sian ni.
nang tu ini siapa dari Yesus tersiapa itu bigan pun, ai kapum dengan buang Yesus tersiapa dari, alung kapum dengan buang Yesus tersiapa dari, ai tu nasam itu hei, amon nak boleh ai tu nasam itu zau, ai tu nasam itu hei, asun kezau hei, alung ni kezau hei, apum kezau hei, apum tan kezau, mi kapui mana, buang Yesus Kristus tersiapa dari, ragu tan itu mana. Kesan-kesan ani buang berapa sian ni, miram sian so passion week night ni buang buang mesti sudah sian. Kalau ada cross tu macam tema tu macam yellow tu macam apa apa tu macam sian itu tu sahaja miram yellow kiam. Air nak jisu tu sian itu tu sahaja lagi. Air kan kadang itu tan itu buang jisu Kristus ada nu obam tu itu kan. Nampak sian kaya sudah sekali buang jisu Kristus ada buang tu tu macam mana? Yesus terjadi kalau sabam diki, air nasama isot mai tak mai kau boleh tuang mai Yesus Kristus. Nu, mami tiada rap ramatan apa mai itu kan. Nam dengan ziani kalau sabam dengan ziani air, Judas Iskariot tuang Yesus Kristus ziani kan dia. Ini usah bukan baik. Kan mana memang para asal saya ini ladan. Kata suatu ni mai kata tiada mempunyai nama Yesus. Setiap lana minang na buang na kapudak tu megan ko buang Yesus na mipuda sian mepan mipuda kareng mepan na buang Yesus na sampan my friend sampan lay ko na buang Yesus Kristus kau me kata zon puri mipuri mai hei me buang Yesus Kristus kai lagi Judas kai buang Yesus Kristus kiu ne kata zon tu ni me hai Judas Iskariot kita ke kai lagi buang Yesus Kristus na tiang dewi bakala kamai mi pun tiang de Judas Iskariot ikane kata zon tu mi puthe tu mi kamai khai de ki kamai Judas Iskariot kum kadana sialo mi pun talo mi pato me ragu kong lateng ko tayang mi dong ladan kanai nang ragu nang pabang kita nang sun nang lumni nang kumtan nang dugu ko sian mi nang kai lo mi kita nang sian ko sian mi ragu kong lateng ko bang ko ni salo ni ai nang yung sian mi ko nang yung kakata nang yung sian no ko me kami ko nang ni siape ko mi kai ni nang yung ai sian no me ko nang yung mai kata sian ni ko ita bang ko bang me ko mi siape ko mi kai ko ni ko mi ragu kong tan ni kong lateng mi lo na rai ni ang ko ragu ko bang ita nang lung ka pum ni nang sun ka pum ni nang pumtan ka pum ni sian no kanai me ko nang kai ka dai lo mi ta nang sian to ragu me nang ka lui na tambo mi ma sai lo ni nang sian to mi ka to lari ni ani kata sian na dei ko mi ko Bible ko pa ta wi ani me nang ka to na ta ai sian to mi ma sai ni sian na ka apu ita sian na ka apu ita sian na ka atong pastor atong leaders kita tinggal nang ka ay ko sana ba may apa minum ta sian na ka Ikipito Bible ko may sabi na sabi bigyan ko buang Yesus Kristus na siya mo kung sabi ni tuloy so may nila sabi na pamin na pakay dito nang takarang minum siya mo nang siya ba minum ta siya kang ba dito Yesus Kristus na lo minum sini siya mo Farisi Sadusis may Gentile minum na kata siya minum dito siya kang ba de meron siya dito kanu siya kai de kumike aire na yung siya kuma na yung kata siya no kung sama may mga yung sa so to bigyan ko nang da sakasi o minum siya nang kara o minum siya nang da minum siya nang da suatu kung sama minum siya nang lamko nang kung karakter da assassinate kung sama minum siya nang uminti kapiu minum siya buwa may Yesus Kristus Judas Iskariot siyan kami Judas Iskariot buwa may Yesus ta siyan lo sulo na Judas Iskariot buwa may Yesus siyan troge buwa may Yesus Judas Iskariot kata zon ko ni pute to mithai de ko pai to kata zon ko ni puthai de mai re ti ba kata zon ko ni pute to me te to me to mai khai de Judas de ko katan na to mai ko na to mai ka la cross to thana ba bigan Apulai kalau tu kalau kaya tu ni dan kalau pun merasa seperti Judas the exclude tu, Judas kalau tu betul. Mai kau yang Yesus
cross the tiger may go in the anu to kung so the anu the sian ni verse the sian ni ka ni correct verse correct mai sa Christian wa ma Jesus Christ jian ko ka correct ni sian ka correct ni ko long kalong ti ka biwo ni jian zan ka kai sana ka nai kai sana ka nai kai sana nai ko du lo ka nai ko prayer list matang sa kai ko ko kalong ko hi kai lo ni gan list ai ma ni prayer list kai ni pang mo ni ka kai sana nai ni mi tu ti ni nong nang le kan kalong na ai na kalong na hi lo la na ra kalong me ko list hi lo na ba ma me dong ko ta du bi lo su ko tu gan ni ka nai kalong na ba ma zan ne ka to ka kai na te hai ka sai mong ni hai bai ka kai si mi ka le ko ka lo lo ka sai mong ni su lo yo ka na ka lo ko ka sai mong da su lo ko da mai ka lo ko ta ko na ka mai hi ko to su ni ga so to na ba ma me gan ko ha ra ko tong sia lo me di mai ka lo ni to ka pi gan ko ka ta ya ai sai mong da sia ni pu de yo ai ko lo ni te da ko lo na sai mong da su lo me pu yo ko su da ko lo ni te ko lo na ka mai ma me gan ko huainnei ni tu kan di ko na kalung kai di kan ko sai ko le nai di sia ko me la re nang le khang kalung lo ai kalung lo ko ba ba me tu kan yen kai da ko mi gan ko ka sai ko ma ko gan ko ai sai ko je ko ai kalung lo ni na kalung ni ko me ko ra ko la kan le ka su ko mi tu so ko ni sai ko kan kalung lo ni me sai ko to pa pa sai ko pa sai cũng được sửa đổi cuộc sống thì đi đâu đó là mấy tuần tin mình thì sai cũng được sửa đổi tôi luôn tắt mấy luôn được thầu cái sai cũng dân thì là sai cũng được sửa đổi cuộc sống thì đi đâu đó là Christian mình cũng riêng của mình Christian mình cũng riêng của mình đấy qua mình Jesus Christ rồi nó nhiều khá là khá là chiếc của nó sao mình đấy anh nhiều khá là khá riêng nó mình bằng riêng cái yêu của mình thôi mai itu rani mu minun dengan tamu minum tande kumai kata kalau jangan kata kalau dan kumai kata siapa jangan kata siapa tu nama mu minum mai itu nan Kristen minun dengan Jesus tu nama mu minun dengan tamu minum deh minum siapa ini ibu tahu muka kena deh ibu tahu bangga deh itu ubah mai Jesus Kristus tu nama siapa ni mai kau nak kaya bangga dia tu itu nan dah siapa minun dah siapa ni kena bangga nan dah kaya minun dah nan apa siapa mai Jesus Christ dia. Saya minum uang Jesus Christ tadi tiba ni minum zimba ni lain ni para saya minum. Saya minum. Ani kalau kata zian sahaja, jauh sih keren zian